Ngisukuma ukuyikhetha inkosi enkulu yasehleni. Badwana bahle lokhumayo umangelo waNtombela. Ukhokheli Macelo noMhlobo. Ukhokheli Mashangase. Umkhokheli waMdladla uMasokhela. Ithempeli leNkungulweni. Ithempeli Indabenhle esalamthetho isigodi. Ithempeli engulo isambulo bantwana benkosi. Inkululeko ithempeli Phoenix. Igama lesibongo uMangubo Gane waMnguni eMseni ekwambazwana ethempelini laseMseni. Badwana bahle lokhumayo umangelo waNtombela. Ithempeli Indabenhle esalamthetho isigodi. Badwana basezulwini sukunyiswa uvalo lokuthi makuthiwa abakhokheli mangihlala mina ngihlala naliphi ngoba inkosi enkulu uthingo lamakhosazana ngiyayazi imisebenzi yakhe eyenza phakathi kwaleli yakhaya laNtombela. Badwana bahle ngicela uNkulunkulu kaShemba ngikhumbula ngiphe isibindi sokukhuluma ngenkosi enkulu uthingo lamakhosazana. Sihlangene nenkosi enhle yasezulwini. Inkosi eyithanda wonke umuntu. Wawuthi umuguqa phambi kwakhe ubika ukuthole. Impela amaNazaretha ezulwini into eyodwa. Ngoba namanje siguqa sikuthole. Badwana basezulwini ngolunye usuku ngagula kakhulu kwakuDisemba. Ngagula kangangoba ngahamba emhlabeni ngathathwa zilwane. Kwakuyizilwane ezisithupha zigqoke amaveli amnyama, izingubo ezimnyama zamboza futhi kwangathi amaveli okumnyama. Bangithatha abantwana basezulwini bagijima nami indawo ende. Lapho kufanele ngithi Shembe khona lalingasaphumi izwi. Kodwa ngangisho ngenhliziyo ngithi Shembe kodwa izwi lingasaphumi abantwana basezulwini. Manazaretha amade ngahamba ngakhala ngadela ngabona ukuthi hayi lapho engiyakhona kukude ngoba ngahamba indawo ende. Kodwa abantwana basezulwini hlobo ezinhle zokumthanda uNkulunkulu. Badwana bahle lwaqhamuka uthingo lamakhosazana. Lwaqhamuka lindiza abantwana basezulwini phambi kwabo. Lwafika lwaseluma basebema bethi khimlili. Baselutha uthingo umlimsapho lona. Basebeyama abantwana basezulwini lwabuza lathi ngimsaphi. Wathi lana ngeke nimenze
ukuthi ubani. Wabe siphenyeka ingubo oyemboze ngayo. Manazareth amahle lase luthuthi ngamakhosazana ngeke nenze lutho phindela lapho suka khona. Bantwana mahle ngase ngiyaphaphama ngaphaphama ekhaya kodwa ngingakwazi ukusukuma ngingakwazi ukukhuluma ngingazikwenza lutho. Bantwana basezulwini bamsindisa kanjalo. Lo engambona bantwana basezulwini uthi uShemba sithethelele. Manje uyinkinga ngoba umakhelwane. Manje uyinkinga Manazareth ngiyamthalela kuShembe ngoba engakwazi ukwenzayo ukuthi amphilise. Ngoba uyinto engasayazi ukuthi ngathi uyinto enjani uyavithika. Kodwa ngiyacela ukuthi uShembe simlandelayo amphilise ngoba ingane zakhe angazi zizosala zibe yini. Nezami zizosala zingenamuntu kodwa mina ngoba nganginoShembe ngikhona. Naye ngiyamcelela uNkulunkulu ukuthi amkhumbule ukuthi lapha onje khona amphilise akwazi ukuphilisa ingane zakhe. Bantwana bakhe senizohlala phansi. BekuJuly. Balahleka imbuzi ekhaya ezu-8 zimithi. Zalahleka zonke imbuzi bangifonela ngoLwesine bathi imbuzi zilahlekile. Bantwana bahle ngabe sengeza ngiza kubaba uthingo lamakhosazana. Ngazobika ngathi Nkosi yamakhosi sengithola umbiko ukuthi kulahleka imbuzi ezu-8 baba azikho lokho zalahla ngoLwesine kwakumsomluko ngizobika. Uthingo lamakhosazana langiphendula lathi Mkhokheli ngathi baba wathi hamba ufike uhlale uqhubeke nokulinda emhlanganweni ungabi nayo inkinga imbuzi uShembe uzoyilanda. Bantwana basePhameni ngabe sengihlala njengamazwi kaNkulunkulu asePhameni ngalinda. Kodwa amanazareth abathi mase ngihamba ngomsomluko wathi ngoLwesibili ngisedrobheni ngothenga impuphu yezingane wase ngena ucingo qhamuka komunye ubaba ongesiyo umNazaretha. Wasethi nikuphi? Ngathi mina sisedrobheni. Wathi phuthumani nize lapha kimi asibange sathenga. Sabe sesiphuthuma kuye safika amanazareth. Wafika wathi inhliziyo yami ibuhlungu ngezimbuzi zakho Mkhokheli. Baba uMahlaba ngikwazi kodwa kulelizwe sihlezi lomkhokheli. Wathi zibuhlungu inhliziyo yami imbuzi zenu hambani ifuna koSibani bani. Kwase kuba inkinga ukuthi sizongena kanjani. Wasethi kodwa mina ngizohamba nani ngizovolontiya ukuthi ngihambe nani. Manazareth amahle wathi baba sekhaya usala niphothe emsebenzini ukuthi akazubabikho akazukukhamuka kusasa uyoza afike kulo baba ngoLwesithathu. Manazareth amahle wasehamba esefika kulo baba wasefika Kasambe siye kulo wamuzi wasebehamba bafika bathi sizofuna imbuzi zabantombela sizothwayela ekhaya. Yasekhamuka umuntu wakhona ngoba kwakuyizangoma zifikile endaweni kanti ifike ngakho konke. Wasethi akekho ubaba ekhaya usedondotha. Wathi njengamanje siyagibela hamba usikhombisa lapha ekhona. La ngempela wagibela lo baba wahamba waya umkhombisa wabuka nayo lenyanga. Yafika yavuma lenyanga Manazareth ukuthi ngempela imbuzi yazazi ukuthi kuphi. Imbuzi zazikude kakhulu Manazareth ziseshowe. Kodwa bahamba Manazareth amahle bafika ehlathini kuthiwa ihlawuthela linzima kakhulu ungazi ukuthi uzongena kuphi. Kodwa Manazareth amahle yabisithi lenyanga kulomuntu ogade imbuzi zomtshontsho wathi sidla imbuzi esayiletha ngosuku othile vela ungabusesaba. Manazareth wabesevela waseyikhipha zonke lezi imbuzi neyingaze zayisingasekho wayikhokha lo baba zabuya zu-8 njoba uthingo lamakhosazana lalishilo. Bantwana bahle ngizombonga uNkulunkulu wasePhameni ngiqhamuka emazweni akithi wesakamthethwa kumnyama kodwa ngathi ngenkosi uthingo lenkosazana ngicela Nkosi ungimeme nami kuthi mayisebizwa amagama abangcwele nelami Shembe uzukhombe. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe uthando lwakho lasezulwini nokuthanda uNkulunkulu omuhle ophambi kwethu esamphiwa inkosi enkulu uthingo lamakhosazana. Engathi bantwana bathi uNkulunkulu engasipha iqiniso enhlizweni zethu sokuba sazi ukuthi silandela bani. Silandela unyazi Manazareth amahle engeke ngikwazi ukuthi isikhathi abanye odadewethu bazokhuluma kodwa unyazi ngilibonile Manazareth ukuthi uNkulunkulu empilweni yami njengenxa yonyazi
bangazi ngiyabonga Nkosi busise nikuzwile Manazaretha uvalula sibulala. Kodwa Manazaretha ngizokhuluma ngothingo lamakhosazana. Manazaretha ngangekho inyanga yezulu ifishwa la ekhaya. Ngangikhoma ngisasibhedlela ngigula kakhulu. Name and say name. Lathi mase ishala uthingo lamakhosazana ngase ngisukile ewetwete. Igama lesibongo uMangubo ogane wamnguni eMseni kwanibazwana eThempelini laseMseni. Wathi mase ishala uthingo lamakhosazana ngase sengisesibhedlela eMseleni amanesi aseMseleni angaManazaretha angilethela ikhasethi sokubeka ushembe omusha. Ngangilele embhedeni Manazaretha ngaphuma Manazaretha ngihamba ngeinduku. Aqale ngafundisa ukuhamba ifiso ungakwazi ukuhamba. Okuthoba. Ngafundisa ifiso ungakwazi ukuhamba ngaze ngahanjiswa ngeinduku. Ngaphuma Manazaretha mangiphumile ngaphindela emzini wami eMbazwana. Wacha ukuthi eMbazwana phela ngihambe ngiphindele ekhaya ngidangizela khona ngoba akukho umuntu ozongisiza. Ngaphuma ke Manazaretha ngaye ekhaya. Ngathi ngisila edrobheni ngizothatha i-taxi eBergville ngizala eBergville mina ngale kwami ngivule eMbazwana. Kwafika izwi elakhuluma emoyeni lathi hamba uye ebuhleni before uye kini. Ngathi ngagibela imoto ezize ebuhleni. Ngehla la ebuhleni ngathatha ngizomvangeli owangitshanga ukuthi hawu mkhokheli yini ngathi angazi. Ngangife umzimba wonke. Ngangena la ngaphakathi ngafica uthingo linikela. Ngathi mangifica uthingo linikelisa. Ngathi mihawu. Uthi wenyanga yezulu ayikho inyanga yezulu le. Ngathi ngiyabhekisisa inyanga yezulu le. Lathi uthingo mkhokheli ngizothatha amafutha. La mafutha ungawagcobi. La ngitshela ke Manazaretha ngenze njani. Lathi ungawagcobi. Ngokuhlala wagcoba. Bokwenza kanje kwenze kanje. Ngitshela Manazaretha uthingo ngase ngiyahamba ngekhaya. Ngangiraja abantu Manazaretha abantu abami abangabafana abazala odadewethu ekhaya ngizala khona. Omunye wayenomlenze wakhe nomunye nomlenze wakhe enebhodlela yakhe nomunye enebhodlela lakhe. Wathi bangirabhe azangene ethanjeni emkantsheni ngoba lokufaka phakathi emkantsheni ethanjeni. Akukho esicubini senyanga. Washa uJanuary lenzophuma ithuba lenkosazana liye gospel ngakusasa kade nginikela. Wathi ngoJanuary ngakhuphuka Manazaretha ngisengihamba ngenduku. Hayi lezi zasesibhedlela sengihamba ngodondolo. Ngathi mangifika phezulu entaba ngiphethe udondolo lami ngithi sengiyacinga udondolo asisekho. Siyobingela intaba saphinde sayisabatheni kwaphinda leso. Kwaphinde kwayisabatha lokugcina.
ngathi hayi ngizohlala phezu kwalo udondolo lami. Kwathi isikhathi sokutoyeni kuthiwa bakhokheli ngathi ngithi udondolo lami akusekho. Wehla ubaba ehla entangakazi uthole kuze intangakazi yakhe uqala wase efolweni. Ngaya kubaba njengenhlala engihlale ngithi ngiyakubaba zewashoka izitha zami zonke. Lafika uthi ngalonkosazana lathi mkhokheli namhlanje ithi ungaphindele kwakho kwamhlabeni. Ngoba uzofa. Ngoba uma usebenzisa izitha zakho ukhala ngezingane zakho ukuthi zisencane ziyolahlekelwa ukukhona. Namhlanje uma uphindela ngoba ngiyakubona ukhoze kakhulu kwakho. Ukhoze izinto zakho zonke ezikhona. Wathi ziyophela zonke. Wathi ushembe uhamba azibuyise. Wathi baba nginandawo lana eThekwini nginandawo wathi ngizokunika indawo umkhokheli. Uma ulalelile uzophila. Wathi ngizama umkhokheli ugcwele into ekwakhe. Ugcwele yonke into esemzini wakhe. Wathi hlala lapha ngizama umtshele ukuze ngingene ekhanda. Uthi uma ufuna ukuphila akangayile embazwana. Akahlale la ngizomnika umuzi ngizomnika konke aphile. Kodwa umele avalelise einganeni zakhe ngoba uyangihlupha masekhala nezingane zakhe. Kwabanjalo manaza ngangenamuzi mina la. Kwathi ngoSeptember ubhaliswa lapha eBhambayi. Kodwa ukubhalisa izindlu ngahamba ngathi ngizobhalisa ngithini ngoba ngaze ngihlale le ndawo. Ase ngiyabuza bangaka abantu ababhalisa kuthiwa bathathu abantu ababili nomlungu oyedwa. Ade ayizokuqondana nomlungu. Ngomlungu uzongibuza ngithi yes. Manje la abantu bazobona ukuthi akaze ngihlale kule ndawo. Ngaphela ngangilunguze mina ngithi aze ngibona ukuthi lo umlungu senesikhala ngangena kodwa ukuthi ushembe enza manje akho uthi ngolamakhosazana amaNazaretha ushembe uNkulunkulu masehlele esihlalweni. Amen. Ushembe masehlele esihlalweni manathi uNkulunkulu womhlaba nasezulwini. Amen. Ngangena ngakhuluma ngaya kumlungu wangibuza ngathi yes. Ngaphuma. Labuya iphepha selibuya departmenteni yezindlu number 3. Hayi bathi abantu balapha ngeke lo muntu ufika izolo ule inyanga efikela angaba number 3 kanjani siyamsula thina bangisula amaNazaretha bathi badweba ngepeni bathi ngeke kubuye iphepha labuye iphepha number 3. Wathi umlungu ufiki umuntu okhipha lo mama emzini wakhe wathi ngomdlela umuzi. Manazaretha ngathi mangisuka la ekhaya ngaya ekhaya eBergville angizala khona ngangena ngathi angifike edrobheni bakhala abantu bathi ufile ufuna ibhedlela zokungatholakala kangangesho ngoback door Manazaretha ngangene esangweni ngoba ngangikhoma ngangabhala amabhunu asesangweni ngangibhala amabhunu ngaphakathi bangithola abantu abengifuna ngithi bathi uyaphila ngathi ngiyaphila. Ngafika ekhaya ngangena kwathi mama ngene kubhakathanda ngangakwazi ukuhlala ngengashaya ngikwazi ukusuka noma ngilinda ngikwazi ukuhlala. Ngaze umama ngolala edanini ngangesistudio kodwa kulala la ngane ngoba uzolala ngathi uvula istudio khoshi. Ebusuku kwafika indoda. Indoda sikubonile ungena ngesango. Kodwa sisiyacingile zonke zicinga ngasikutholi. Kodwa sesitholile ke tshela uma wakhe athatha imbuzi. Imbuzi mama ko ayishabe athele ilunga athele ngenyongo bese uyolala waguqa sizokuletha ebusuku noshembe uthi ngolamakhosazana amaNazaretha sizokulapha Manazaretha lathi le ndoda lena thina besisezulwini umoya kubo usuhambile emhlabeni usungasekho ususuliwe kwabantu kwabangomnguni. Waselethetho icala ezulwini wathi ushemba akuvotwe wathi abangula bami ngapha abangube bami ngapha wathi akuvotwe ukuthi lo mkhokheli namfuna nini ngiyabanguthi ahambe bathi abanguthi siyamfuna afe bathi abanguthi basimfuna afe safuna aphile ushembe wavota nabangula bashulwa abangula. Amen. Ngaphila ngeManazaretha ngalokho hamba ngawulela ngokugandambama kunefuyiwe ekhaya mama limbuzi ngalola waguqa ngempela mina ngingakwazi ngasayiphethe induku embi ngaziphethe induku eyodwa yena ngalesibili ngasayiphethe induku ngazihamba njengengane ifuna ukuhamba
Manazarete ushembe uNkulunkulu abazali bethu bashlukumezeka kakhulu isikhathi selanga ukuqhamuka kwebandla kungena inyanga yezulu bashlukumezeka abazali bethu basitshela bathi ingane zethu singaphuma ezulwini ngokwazi ushembe oyohamba phambi kwaShembe okhotheme obephethe isihlalo bathi noma ungekho lapho bobuza ukuthi imuphi uShembe wayephethe isihlalo lena Shembe loyo ngena umoya ongcwele obamkhulu wamanazarete Inoba manazarete sikwaziyo njengoba unyazi lezulu lusitabulile manazarete mina ngisonto embelebeleni acishe ngafa manazarete sisithafela ngoba acishe ngafa bengixoxa ingubo zami zonke ngingalali ebusuku ngicabanga lento ecishe esahlele embelebeleni ngiyakubonga nyazi lezulu ngiyakubonga ukuthanda ukubelebela amen Uhlangana nobaningi bekhishwa emasangweni uhlangana Isumela wikhetha inkosi enkulu yasehleni Manazarete amahla engcwele lo khulumayo umkhokheli macelo bamhlongo ethempelini eNkungulweni uNkulunkulu omkhulu wasehleni ngibonga Shembe ingcwele ukungumema ukuba ngibe khona kulesikhumbuzo sikaBaba uThingo loNkosazana Nkosi yezulu nomhlaba isibotho nje lesakho ubaba uThingo leNkosazana waxoxela ngaso namanje usasiphilisa sigula sife namhlanje ngakusasa usivuse bantwana benkosi enkulu yasehleni sibonga Jehova singabantwana sibancane kodwa ukhombisa ukusithanda ukusinike nje umbhobho wakho ukuthi sikhulume ngawo Baba Thingo leNkosazana uwenzile umsebenzi omkhulu kimi Ubaba uThingo leNkosazana bangcwele uNkulunkulu obehlele esihlalweni ehlupheka ngempilo yami mina ngibi nayo impilo kodwa ngoShembe ngiyangibona ngikhona ngelinye ilanga emsebenzini mina ngizalwa uMabuthelezi enquthe eNondweni khona indoda kaButhelezi sisebenza nayo le ndoda lena ngangiyithatha ngokuthi umalume kodwa le ndoda enginakho lokho ukuthi ngabe umalume kimi le ndoda yaphenduka isithe esikhulu le ndoda lena yayithi mayeneme isuke endaweni esebenza kuyize kimi ifike ithi uyabona nasilima somfazi ukhonza umuntu uyisidina kabi ngokukhonza umuntu ukuze ngikukhombise ukuthi ukhonza umuntu wena mlande lo muntu wakho omkhonzayo ibisimala eduze kwakhe ibisishaya ngezibhakela ishaya umoya ithi uyabona uma umletha la ngomshaya kanje ngimshaya kanje ibisiginqa ikilale ibheke phezulu ithi awalale ibheke phezulu kanje bantwana benkosi enkulu yasehleni abazali bethu basishiyela sicela Shembe ingcwele sifele kwesakhe isandla ngoba uNkulunkulu singababona abanye oShembe abangekho kodwa sibone wena le ndoda wathi ngolinye ilanga yangidina kakhulu ngaqale ngathatha kancane lento ngilokhu ithi Shembe wathi uzozilwela
kodwa ngelinye ilanga yathi mayikusho kwavele kwafika inyembezi ngathi hayi ngeke ngidlale le ndoda kaButhelezi. Ngalova ngakusasa emsebenzini ngeza la ebuhleni babunya uthingo lenkosazana wayela ebuhleni. Ngafike ngasho ngathi baba kunendoda engithukayo lapha emsebenzini. Sengiyasaba ukusho ukuthi ingixuba nawe. Ngathi baba iyangithuka le ndoda kakhulu ngicela Shembe ingcelo inqobo. Iyekisa ukungithuka. Ngathi hawu uyakuthuka ngathi baba. Wathi inkosi kubusise ngathi amen. Ngasukuma abangcwele nginethemba lokuthi ya sengimcebile lo muntu uNkulunkulu wami. Manje sizobambana yeka. Ngoba uShembe awuzukumbona ngalesi sikhathi esezokushaya. Kodwa wena uzolokhu ushaya umoya kodwa yena uzokushaya uzobonakala ukuthi uzokushayile. Ngabuyela emsebenzini ngasebenza. Hayi cele ngolwesithathu ngolwesine ngolwesihlanu sahlukana kahle nale ndoda. Ithi mayidlula kimi izingibuke kabi. Zikhona izithe emsebenzini Shembe ingcwele ngicela namanje uyinqobo. Baba Nyazi lwezulu shilo wathi uzozinqoba. Seyinqobile indoda ebiyichela noma ngiye toilet ithi ngiyathakatha. Wayikhipha ngesango Baba Nyazi lwezulu isiphumile emsebenzini. Bangcwele khuluma ngobaba uthingo lwenkosazana. Thengo lwesihlanu sahlukana kahle ngomsombuluko yafika le ndoda yafika igcwele ilonda ezamabhamuzi ezinamanzi emzimbeni. Yathi le ndoda ngiyagula kodwa ngazi ukuthi yini le. Ngathula ngasebenza. Ngolesibili indoda yangena esibhedlela. Ngolesithathu indoda kwawesi kwabizwa wonke umndeni kaButhelezi bahlola phela abantu abangakholwa. Alikho iNazaretha ehambe ehlola. Khuluma ngabangakholwa abahambe behlola. Wasekuthiwa kunenhlambuluko okufuneka yenziwe kaButhelezi. Babizana babebeke isilwane lapha benza inhlambuluko. Yakhula indoda esibhedlela bathatha inyongo bawayigezisa nawo ukuthi inhlambuluko isenziwe. Wathi uShembe ukuthi baba uthingo lenkosazana sengikhona. Wayishaya le ndoda yabona umzimba. Thengo lwesine wathi udokotela uyabona ndoda kaButhelezi ukude kangakanani emzini wakho. Yathi le ndoda ingaseMelmoti. Ngizela amaNazaretha ngoba ngizofuna ukuthi umndeni wale ndoda manje ayiphiliswe la ikhona ngoba uShembe uthi asithethelelana. Ngoba le ndoda lena ihambe emhlabeni ithuke ubaba uthingo lwenkosazana. Bangcwele yasho le ndoda yathi useMelmoti wayesethi udokotela tshela bakini bakufunela imoto. Sasa ngolwesihlanu ngoba wena usekho emhlabeni. Ngolwesihlanu uzokujova ngomjovo ozothathwa imoto ifike ibele kwakho. Makuphela nje ama-hour alomjovo uyobusiyashona. Nangempela le ndoda yawutshela umndeni wayo yafika ngolwesihlanu yafika sengihambile emsebenzini sihamba ngemoto izovalelisa. Abayibona bathi kwangaseyona lo mgqomo wensizwa yayikhuluphele yakaButhelezi. Eyayithi izoshaya uShembe ngingqinge phansi. Lensizwa Bangcwele kwakuyinsizwa kaButhelezi yayikhula isiqathamiya. Ngifuna abaziyo ngapha koMelmoti bawufune lo muzi ikwazi ukuzwa umndeni wakhe ukwazi ukuzonyaza lwezulu. Lo muntu ngoba akekho ndawo kwelizayo. Ngaqale ngathi ya kodwa manje ngoba uShembe lokho emile ethi asithethelelane sengithi angiyikhulume le ndaba ukuze le ndoda mhlawumbe uShembe uzoyithethelela. Le ndoda lena yayihlala ehostel kaMasho. Ikula uCothoza kwi-High Stars. Le ndoda lena igama layo kwakuHamilton eButhelezi. Yenzela ukuthi uma ufuna lo muzi mhlawumbe uthole ubatshela abantu abayo ukuthi
abezonyazi lwezulu yena uNkulunkulu. Bantwana benkosi enkulu yasemhleni, yahamba ke le ndoda iJovo udokotela. Abayibona ngoLwesihlanu bathi wawungasaboni ukuthi leyo mgqomo wensizwa. Bathi yayisizilonda yonke indawo. Uzokushaya mfowethu Shembe. Hayi noma ngabe umgqomo ongakanani cha uzokushaya. Uzokushaya futhi abukise ngawe ngoba wabukisa ngawo lensizwa akabuthelisi. Yahamba yafika ekhaya waphela umjovo yashona yangcwatshwa. Bantwana benkosi enkulu yasebuhleni, ubaba uthi ngolwenkosazana enkulunkuluwini ayibo wathi ubaba inyanga yezulu phezu kwesikhanda lakhe kuhlezi abanye uNkulunkulu. Wathi uma ngishintsha ibhanti kwehlo phezu kwekhanda ahlale phansi nesihlalo sakhe aphathe uNazaretha. Akasho uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ubaba inyanga yezulu ukuthi uma ehlezi lo hlezi kukhona omunye oyaluze egcekeni ofuna isihlalo. Uyena ozoba uShembe loyo. Sikade uShembe abami phezu kwabanye wathi kuthi Shembe kuze kofika ezulwini. Bantwana benkosi enkulu yasebuhleni, uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ubaba uthi ngolwamakhosazana. Njoba waye uNkulunkulu wayekade ekhanda kababa inyanga yezulu. Asizwanga imvunge yokuthi uma ubaba uthi ngolwenkosazane eshintsha ibhanti kohlala umfowabo. Asikwazi lokho maNazaretha amahle ingcwele. Ngoba usho ubaba onyazi lwezulu yasho ukuthi okwenziwe ezulwini kune full stop. Akekho ozokushintsha. Angeke ubaba unyazi lwezulu njengoba lisesihlalweni bese kusuka umfowabo athi nami ngisazohlala. Cha bangcwele, njengoba njena kwenzeka kubaba ilanga nakubaba inyanga yezulu. Babona basezulwini ukuthi kuzoba nombango omkhulu, basebeqeda ngobaba ilanga. Basebethi esiswini sikababa ilanga lamalanga akasokuba khona uNkulunkulu. Basebethi esiswini sikababa inyanga yezulu kuyoba khona uNkulunkulu. Bafowethu asingadukiswa. Lesihlabelele ngisihlabelelile ngisihlatshelisa ukuthi yacela bagcotshwa benkosi uma senihlubuka mina abazali bami bangishila. Ngicela ningisize bafowethu. Ningasingeli sabakhokheli nisingelise kwezinyamazana. Nisitshela ukuthi khona inkosi ezobekwa ubaba uthi ngolwenkosazana uzoshintsha ngokukhulu ukushesha ibhanti. Khona inkosi ezobekwa ezoholela abagcotshwa. Khokheli uyahola yini? Angizini ukuzoholela uShembe. uShembe wanginika umsebenzi ngiyasebenza ngiyahola. Ukuhlubuka mfowethu ukuthi umgcotsho omkhulu musu ufuna ukuhlubuka nami ngoba mina ungazi ungona la phambi konyazi lwezulu. Inkosi ezoholela abagcotshwa kuthe mase sihlukana leli bandla ngayibona ingaphumi ngabona labade besizingela bengaphumi. Okusho ukuthi kunemvume engaka nje la ebandleni kuvunguza lenkosi ezoholela abagcotshwa. Bafowethu ngicela ningisize uma futhi senizingela abakhokheli nihambele kude nami. Mina abazali bami bangishiya la. Owami uNkulunkulu unyazi lwezulu. Akekho omunye engimqalaza la egcekeni. Baba nyazi lwezulu ngivula amehlo. Ngazi ukuthi uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Ngingakhohlisa abagcotshwa. Njengoba bephuma baphinyiswa imisebenzi abayenzayo. Musani ukuzingela nisitshela into engekho. Sakhathala baba uthi ngolwenkosazana abaphumile laba bantu abebesitshela ukuthi khona inkosi ezogcotshwa emva kothingo lwenkosazana izosiholela. Lemvume lapha ebandleni ondaba ezithi sukumeleni impela ngiyanizwa niyashisa.
nisiklinele yona iphume uma kuthi ingaphezulu kwamandleni nisibizele noma ubayede azosiklinela iphume sisale noShembu weqiniso inkosi kusisebenzisa Oh, siyamukela ithemba lami. Ngiyabonga uNkulunkulu omkhulu wasephakameni ngiphakamana nokusithoba nokukhulu kwesaba ngoba ngenkathi ubaba evula isikhumbuzo ngisabile ukuza ngathi sekufanele ubaba esethi akusukuma abakhokheli ngabe sengisaba bantwana bahle bakaNkulunkulu namhlanje na-ke ngiyazibongela nje bangigoqe lapha mina ngingumkhokheli uMashangase endaweni yakaShangase Sibukweni kodwa ithempeli engikulo isambulo bantwana benkosi njengoba ngilapha ngishiswa umsebenzi kababa uThingo Manazarethi ubaba ubasukumisile abakhokheli nanamuhla uthi akusukuma abakhokheli ngase ngiba novalo ngase ngibone ngathi ukhuluma nami bantwana bahle basezulwini ngelinye ilanga besinodadewethu ogulayo ogane emathunwini igama lakhe uKholwa safika la sizombika egula ephithene umqondo bantwana benkosi emephithene umqondo wakhe safika size kubaba uThingo sangamthola ngalolu suku ngoba wawungangeni ngokuthanda kwakho bantwana benkosi sahamba sabuyela emuva eshaya nosisi impama lokho nje asekutholile bantwana bakaNkulunkulu kwakuza kuwena waze waqashelwa imoto ke weza ke phakathi kwaleli khaya sangamthola ngalolu suku ngase ngicabanga ukuthi lo mntwana bakhulelela ekhaya kubaba inyanga yezulu besebenza la kubaba inyanga yezulu ngase ngiyakumaka baba inyanga yezulu lo esinayo njengamanje ngafika ngamtshela ngathi ma ngilethe nangu udadewethu uyagula igama lakhe uKholwa wayeqanjwe iyona inyanga yezulu bantwana benkosi mase ngimbikela uma athi ngiyababona labo bantwana angithi wakubo kaBusi na ngoba noBusi wayehlala khona la ekhaya ngathi mina yebo maba wakubo kwakhe wayesebiza ke ubaba umvangeli ubaba uMdluli wayese ethumela yena ukuthi akahambe acela intombazane isho ukuthi nangu umkhokheli uzobika untombazane ogulayo wakade ehlala khona la ekhaya wabeke ubaba uMdluli esengithatha abantwana benkosi eyi2 ehambe entombazaneni yahamba intombazane ayakubaba Manazarethi amahle enkosini eyisinoNkulunkulu Manazarethi
wayeshaya lo mntwana eyizinto zonke. Awu maNazaretha ngizobonga uNkulunkulu. Sawathi bawumdluli ke mebuya intombazane ibuya ithi uthe umkhokheli akasondele. Ngasondela abantwana benkosi wathi ubaba sondela mkhokheli kade ngikubonile sondela mkhokheli. maNazaretha waze wangiguqisa eflomini lendlu yakhe ngase ngiba namahloni ngahlehla wathi mkhokheli kade ngikubonile ngase ngiyabona ukuthi maNazaretha ilola suku la izolo engigoduke ngalo ngambonanga ubaba. maNazaretha wathi gijima umkhokheli uthume ingane iyolanda amafutha ithathe namanzi bese uyamkhothisa lamafutha umthobe ngalamanzi uzophila mkhokheli inkosi ekubusise. Awu maNazaretha waphila njalo lo dadewethu namanje ukhona maNazaretha uyaphila makabonge uNkulunkulu. maNazaretha ilo umsebenzi engizowubonga phambi kaNkulunkulu. Ngolunye usuku ngahamba ngaya eLinda ngigulelwa uyise wabantwana wathi begula uyise wabantwana sahamba saya eLinda. Mangifika eLinda maNazaretha niyabazi ubaba abebevimba mawuthi ufuna ukubona ubaba. maNazaretha safika ilanga litetema bathi ngeke nisakwazi ukumbona ubaba. Awu maNazaretha salala ngaze ubaba ngambona ngakusasa. Ngahamba ke ngayombika ke uyise wabantwana egula. Mangimbika ngibika kubaba wathi ubaba uphi yena ngathi baba nangu yalapha kulayini naye ukhona. Wayesethi ngibika ngithi baba nezitha sinezitha. Wathi kodwa mkhokheli wena unezitha engangezami yini. Wathi kodwa ezikumini uyazazi wena na. Wathi singangotshani maNazaretha. maNazaretha ngabanye ngabanda ngase ngiyadumala ngoba ngithi phela ngize nami kuNkulunkulu ozongipha isibili. Kanti ubaba naye ukhala ngezakhe izitha maNazaretha. Wabeke senginika amafutha ke sethi kasuke siwasebenzise namanzi sichele ekhaya makabongwe uNkulunkulu. maNazaretha ngolunye usuku ubaba ehlaliswa esihlalweni azomkhumbula maNazaretha kwakuthiwe eyafika abagxothwa ngalolu suku ubaba iqala nje ukuhlala esihlalweni maNazaretha kwakungisombuluko. Wathi babe mehlala esihlalweni ngangilandela omunye ubaba nabo bekulayini la ubaba emenika isihlalo ke sehlaliswe esihlalweni sakhe. Wathi lo baba engamazanga maNazaretha wathi awu wathi kani sibekelwa lona wathi awayikho lento maNazaretha. Awu maNazaretha ngihlala ngikhuluma le ndaba nezingane ekhaya ngithi lo baba ngabe washona ngabe ukuphi lapha ekhona. maNazaretha ubaba wanikelisa ngaloso sikhathi mina oqala maNazaretha ngawathatha amafutha enkosi ngaloso sikhathi ngoba angibange ngisabona ukuthi khona enye inkosi ngabuya namafutha okuqala ubaba ehlala esihlalweni maNazaretha. maNazaretha ngizobonga ke uNkulunkulu lo umsebenzi kaNkulunkulu ukuba nje ngimbone ukuthi uNkulunkulu. Awu maNazaretha sengidabukiswa ubaba unyazi ngoba uyakhala ubaba ngathi maNazaretha. uNkulunkulu akasiphe uthando maNazaretha sisonke ngoba thina singasenabo obaba nje sazi ukuthi masifika lana size baba wethu ozobika lonke usizi lakho abese yakhulula kulolu sizo nalo maNazaretha. Ukuba kani maNazaretha sasithi unyazo lwethu ngathi libekwe esihlalweni kanti sasithini maNazaretha. uNkulunkulu akasiphe lolo thando ngathi ubaba unyazo sihlala esihlalweni. maNazaretha sibuyele othandweni kaNkulunkulu. maNazaretha ngiyabonga nami angithandi ukudla ithuba abanye bangabe besathola. Ngibonga ufika embhobhweni maNazaretha inkosi ayibusise nezwi.
Ngiyikhethe inkosi yasebuhleni. Manazaretha amahle Nkosi. Inovalo ngiyasaba. Nango lesithathu ngangithi ngizokhuluma ngalo uNkulunkulu. Ngathi mangifika la ngathi ngiyafola sebefolile umama ingasaba ngabuyela eceleni. Namhlanje uNkulunkulu usephinde uthi abakhokheli ngithuke sengisukumile bangcwele. Inkosi enkulu uthi ngolenkosazane la idlala indima enkulu kimi. Ngaba inkosikazi kade ngingasazimiselanga sengibona ukuthi cha kuyaphela ngoba uma ungenayo ingane emzini yomfana ubukeka njengento engelutho. Nganginayo ingane eyodwa kunaleli igama elibi ukuthi singamanazaretha. Ushembe wethu esithi siyamlandela yini asenzela yona. Indoda esibizwa ngamagama ukuthi ilandelana nomfazi. Kodwa ngafika amanazaretha phambi kothingo lenkosazane ngangikade ngingasaqala ukufika sekule ngifika kodwa ngo2000 yabuya impendulo. Ngathi mangifika bangcwele mangiphuma edokodweni ngangihleli noma wami engaphilile kakhulu waphila ngothingo lenkosazane namanje usaphila. Okhulumayo umkhokheli wakaMdladla uMasokhela enkululekweni Thempele Phoenix. Manazaretha amahle Nkosini. Ngathi mangiphuma edokodweni ngangiphethe umnikelo esandleni. Ngase ngithi lo mnikelo angiyiwo ocela umntwana. Ngathi namhlanje ngiyocela ukuthi uNkulunkulu angaphela umuzi omuhle, angiphe imali, abese ngiphe imoto nje iyami yokumlandela lapha yakhona. Ngoba ingane kusho ukuthi usebona ukuthi akufanele ngibuye ngithola abantwana. Ngabe sengiyahamba ngaphuma ngathi mangena ngaphakathi lapha lalithanda ukukhiza izulu kodwa ubaba wayiphumile. Ngathi mangithi awubaba uhleli lapha bambala abantu abanikelayo. Ngase ngiya ngapha emakhosazaneni nawa khona izingane zikababa ziyanikelisa zazi u3. Ngase ngiqonda ngifike ngiyakhuluma engikufisayo. Ngase ngiyabuya ngandla isicephu sami ngahlala ngothi ubaba ngikhuluma ngenhliziyo. Yayingavumi kokusuka indaba yokuthi angisamcela umntwana. Kanti ngesikhathi ngikhuluma ngenhliziyo ubaba uyangibona. Ngabuya ngaphindela edokodweni makushaya isikhathi baba esibusise ngena ngaphakathi. Ngathi masengilele ebusuku yenzeka indaba enkulu. Ngase ngiyazibona ngingena ngaphakathi ngiyonikela njengoba kade kwenzekile ngayizona. Phakathi kwezingane la ngamnikela khona mina ngangithi ngiye nje konikela izinganeni ubaba uzawubona umnikelo ngoba sewuzothulula phambi
komnikazi kodwa ngabona isimanga ebusuku kwafike kube ingane esikhaleni kube ubaba bese kuba ingane esikhaleni kube ubaba khona ubaba futhi lapha etafuleni ngase ngiyanikela ngathi manginikela kwakuno 10 cent omhlophe awusesandleni kuleyo mali ngangiphinda naye emuva wayesubaba engibamba isandla embengeni kwathi awumceli ngani umntwana kwathi ngalo 10 cent awuphethe ecela umntwana ngabe sengiyawucela emveni kwalo ngase ngiyaphaphama sathandaza ngo4 kwani ukuthi ngithule kanyakazisa umanga ngathi wayegula kakhulu wayethandaza nje lele phansi ngase ngithi ma sengiboshiwe ezulwini wathi yini ngase ngiyamxoxela ukuthi kwenzekeni wathi vuka ekseni uye khona ngathi ma ngiye emgidini wathi ma ubuye emgidini ngaye emgidini ngabuya ngangayi kwathi ngakusasa ngolesihlanu wavuma ekseni wathi lungisama sishanga ukuseyisabatha uhambe uyonikela ngase ngiyahamba ngempela ngahamba ngabothunga kasikhathi ukuthi baba usebuya elantshini ngathi mangifika ngafika abantu futhi bambalwa ngathi mangiza kanje baba siyaye ukunikelisa wangilinda ngafika ngaguqa angishongo ukuthi ngicela umntwana ngathi baba sengicela umntwana isikhathi eside umntwana uneminyaka ewu11 akalayo wathi akalana ngathi baba wathi Nkosi Busisi uzomthola umntwana ngase ngiyasukuma ngafika ngahlala ngamotho baba kwathi isikhashana nje mhlawumbe waphela 5 minutes ngabona sekuza umshumayeli uShandi wayesetafuleni wayezegijima wathi makoti sokuma baba uyakubiza ngase ngiya ngathi mangiza ngibheka nje baba zayedla inyembezi angazi ngizofike ngithini futhi baba uzothini kumina zedla inyembezi ngathi mangiguqa ubaba wayeshaya kanje etafuleni eshaya ngathi ushaya uorgan esheshisa ngezandla zombili wayesethi uthini ucela umntwana ngathi baba wathi awukazi umthola umntwana wathi yini evimbi ukuthi uthola umntwana wathi ngoba uyaphulelwa kwenzakalani ngakhala wayesethi wabala wavusa izandla wavusa esonke isibhakela kanje ngapha wabala wathi meqeda 5 ngapha wabuyela ngapha wasethi awu wathi baningi abantwana ozobathola Inkosi Busisi uzomthola umntwana ngabe sengiyabuya bangcwele nganethemba ngahlala phansi ngalinda ukuthi lo mntwana uzofika yenzeka indaba enkulu sengimthole lo mntwana ukhona umntwana omfana ngathi mase ngimthole ngizombonga ngeza kubaba ngafika ngathi baba nangu umntwana engamcela sengimtholile kwathi ubani igama lakhe ngathi mina uNtselelo wayesethi ngase ngithi baba wakhe ngathi mina uSibongo Menzi wayesethi baba wakhe uNtselelo wathi Nselelo yamaNazaretha aphe ushembe ukuthi uNkulunkulu wathi waphothe inselelo ke namhlanje nansi inselelo yothingo lenkosazana ngathi mina uSibongo Menzi kwabe siyambusisa babambe izandla kathathu wathi Sibongo Menzi Nselelo Inkosi kubusise ukhule mfana kwazi kwaba kathathu eManazaretha uNkulunkulu kaShembe umkhulu uthi umfundisi silapha eKafekopo indaba ezindala ezazikhulunywa azisakhulunywa Manazaretha uthi ngolenkosazane uthi umkhokhelo osuka la obaba wathi abohlala inyanga yezikaNhlaba uShembe phezulu komnye uShembe mayesithela omunye ehlala omunye angani phela ilesi yasikhathi ufika kothi ngolenkosazane olafika ngenkosazane eyayinotsholuka abamkhulu waseyibeka yakhehla yahlala yalinda umkhwenyana uma ifika le nkosazane iyona eyathola ubaba uthi ngolenkosazane obona kuManazaretha waprofita ubaba ilanga lamalanga wathi akalethwe kwakushaya umoya uyambuza baba omncane uthi uphi umntwana uthi baba omncane ngimshiye ekhaya ngoba kuthanda ukuba nomoya nomkhuhlane bathi wayehlala ngokungaphili baba uthi ngolenkosazane uma eselanda uthi inkosazane ihambe yomlanda bathi wabadala wamphakamisa epulpiti wathi mfowethu ngiyabonga ngoba usekhona umuntu osothi masisithela abe saholela kuNazaretha manje abantu baningi bangena bayageleza asisakwazi ukubalandisa indaba ezindala ngoba yakhuluma inkosana yangaphakathi kwaseGibisila yathi kubhlungu ukuthi njalo sibesitshela ukuthi thina ubaba wathi akanayo umntwana oyohola uNazaretha Manazaretha izolo lokhu ngiyabonga ngiyazi lezulu bekuJulayi lo mntwana engimbonga la uNtselelo ukwaziwe lapha ngaphandle esemhlanganweni kaJulayi inxabalalile kakhulu kodwa ngaphuza ukubona ngoba ngangicasukile ngithi ubeyofunani ngaphandle
wahamba kaya kanje esibhedlela kodwa uma sengiyehla sengiyombheka ekhaya ngoba ngathi ngafika udade wabamthatha ahambe naye baye ekhaya Nazaretha ushembu uNkulunkulu ngafika inxeba ngalibona lalingasenhlizweni lapha ngemva futhi lalishonile awukanti bolimele ngempela wayesethi yebo mabe ngilimele ngase ngithi kodwa bowuyowenzani ngaphandle ngagcizelela lapho ukuthi bowuyokwenzani ngaphandle ayikho impendulo lapho ngoba phela bayazi bona basuke beshanguza ngaphandle beyokwenzani umsindisile lenkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi ngiyazilezulu ngoba lo mntwana uyena owangigadanga ngaye phakathi kwekhala kaMdladla ukuzashintsha uthi ngolenkosazana ibhantshi wathumela kuye eneminyaka ewu7 ukuthi akangitshele sinobaba wakhe ukuthi uma kusithela uthi ngolenkosazana ohlala ubhuti usibanibani wayethi ubhuti wathi wema wayephuma ensimbini wathi mayengena kwakuJulayi eneminyaka ewu7 ngangilungisela ukuthi ngifake inhloko ngiza la wayesethi ma kwathi uyamazi ubhuti usibanibani ebuza uNyasilezulu ngathi angimazi kwathi awuma awuyazi indodana yoThixo ngathi hayi angimazi wayesethi awuma wathi uyababona labantwana bakaShemba bagcwelela ngaphakathi enithi abanye anisabazi ukuthi bazalwa ubani ngathi yebo wathi angani baqoqo yena bahlala naye ngale kababa ehlanzeni wayesethi uyazi ukuthi ngobani ngathi angazi wathi ngoba yena wayesesho ngomntwana wathi uma sekushona ubaba uThixo uyena oyoba ubaba ngibonga ukungigada kwakho Nkosi yamakhosi ngoba mhlambe ngabe ngaduka mhlambe ngabe wenzekani ngiyabonga ngoba wathumela ingilosi yakho wayiletha wena ngobumba lakho wathi ayizosigada uma sezenzekile indaba ngase ngikhohliwe ngoba kwangakenzeki lutho isikhathi saseside wayephila ubaba uThixo lenkosazana uma ngidiliva ukudla ethempeleni silapha phezulu Nazaretha amahle ngalivala ujongo isikhathi iqeda kumenyeza ubaba kwathi memenyezwa ngase ngithi ubaba nase kumenyezwa wesibili ubaba uzomfonela abese ngibuza ukuthi ngingakumuphi ngase ngivala ucingo ngoba ngangazi ukuthi yena uyahamba emsebenzini uzosuka lapha thatha imoto emsebenzini wayongena ngivala ucingo ngathi angifuni soze sixoxe ekhaya uma ngidiliva ukudla lapha kwafika ukuthi nje ngithi ngasihamba ngesango leli lingasenka livaliwe leli ngena ngasepulpit ngathi mangithi qala ngabona selivuliwe isango lingasepulpit bayasivimba lapha bayasiphucula kusafika ethempeleni ngase nginqamla ngala kwase kufika ukuthi nje angibuke ngithi endlini kababa ngathi mangithi ngaqondana noMthewendini nasi isilwane sikamhlolo uNyasilezulu luphethe isikambu sikababa luphethe ubhoko kababa bayanyakaza ngase ngiyakhumbula Nazaretha ngathi hawu wayeshilo umntanami Nkosi yami ake ngimfonele ngimtshele ukuthi sekwenzekile eshilo ngabe sengiyafonela ekhaya ngafonela kumfowabo wababomdala wakhe ehleli naye ngathi lungisane ngathi uphunzele wathi nangu ngangithe angazuli ngosuku langesonto ngathi nangu ngase ngithi mnika ucingo wayeseyamnika ngathi usekhona ubaba sesinayo ubaba wathi uvukile ma ngathi cha ubaba usemenyeziwe ubhuti usibanibani wathi ngasho uthi umfowabo babe naye wasuma wagiya wakhala inyembezi wangena ekamereni wavala walala ngisho ukuthi abantwana benkosi ngiyacela Nyasilezulu ufunda le kude enkandla lo mntwana ngamthatha ngimehlukanisa nezinto zasemhlabeni ngoba wenza yena wathi abangani bami sebebhema bonke wathi ngicela ungishintshe la ngihambe ngiyofunda kude ngamthatha wesibili lonyaka efunda enkandla ngiyacela ke Nyasilezulu ukuba ungisize ungigadelene Nkosi kuseni kuzwile wena
bamaNazaretha. Nami ngisukuma ukuzobonga kakhulu namhlanje njengoba kuyisikhumbuzo sothi ngoLesithathu umaNazaretha ngabuya khona la ngase sengunumber 2 saphela isikhathi. Kodwa ngoba uNkulunkulu usithandile namhlanje wathi abakhokheli mabaphinde ixhumile nami bantwana bakaNkulunkulu ngahlala. Ngizombonga kakhulu enkosazaneni yami eMaNazaretha okwathi ngelinye ilanga ngihleli ekhaya eMaNazaretha sasukile ekhaya sahlala komunye umuzi waKandlela ngokuba indawo sasingakayitholi eMaNazaretha. Ngathi ngihleli umkhokheli uNxasane lo ethempeleni laseSukumane kwaNdengeze Mangangeni. Ngathi ngihleli eMaNazaretha emzini waKandlela sisafuna indawo yokuhlala. Ngathi mase sengithi ngiyaphuma egcekeni ngimemeza inkosazana ingane yami yesibili lama yokuqala. Ngathi ngiyayifuna le ngane ngibuza kwakade behleli nayo. Bathi kadela ngathi mina hayibo nathi ingane yami kathi lana pho ipi bathe naye asazi sibonile ukuthi ila emgaqweni eMaNazaretha. Ngabe sengibuyele endlini ngathi mina hayi sengobona ngayo seyifika eMaNazaretha. Ngibabaza ukukhulu bothiko lenkosazana. Ngathi uma ngabe sengibona eMaNazaretha ngabona ibhasi ya-Olympic eMaNazaretha ikunguza ngaphakathi elokishini. Ngathi mina hayibo kwenzenjani namhlanje ibhasi ya-Olympic yahamba ngaphakathi elokishini kanti yayihambe ngomgaqo omkhulu eMaNazaretha. Kanti u-Olympic uhamba nje kunguza elokishini usehamba nokhondaktha uhambe efuna umndeni wakaNxasane ethi laphi kaNxasane. Ngathi mina hayibo lapha bezoba ngasesangweni ngabe sengiqhamuka ngathi kwenzenjani. Bathi hayi nansi ingane yakho beyigibele la kule bhasi ithe ngabe seyigibelile ebhasini ithe ibhasi meseyehla bayazi bangcwele abahlala kanjengezi nasebeke bafika lapha esigodini yayiphuma ngaselokishini ithe ngabe seyiphuma izoshona esigodini ingane yaphuma ibhasi ihamba yaseyazosaqazeka phansi. Ulwamgaqo eMaNazaretha esigodini kubi ngohlobo oluyisimangaliso uqhamuka iy'moto ngenhla kuqhamuka iy'moto ngezansi. Ithe ngabe selifika naye le bhasi umntwana wami ngabuza ukuthi bekwenze njani. Yathi ingane hayi umqondo kusho ukuthi bese ungasekho ngoba bese siyibuza negama layo ingasho sibuza nakubo ukuthi yilaphi ingasho kodwa ikwazile le iphaphame khona ukuthi ithi hayi ngwakaNxasane. Uma ngibuza ukuthi mnikazi webhasi kwenzeke njani ithi umntwana uthe ubethunywe umama. eMaNazaretha ngoba phela omama bayakwazi ukuthi nje bathathe ingane yakho bengasasho nokuthi hambe ocela ngima ngiyayithuma. Uthi ukhondaktha uthunywe omunye umama umntwana wathi akahamba ayomthengela amaphilisi laphaya kadokotela. Umntwana waphuma kanjalo webhasini eMaNazaretha. Base bamthatha bahamba naye bamusa kadokotela. Uma ngabe umbona lo mntwana la enhlafulweni unawo lo mhuzu kumaNazaretha othwala imali ebhasini. Ngizozibongela kakhulu ukuthi uthingo lenkosazane langisize enganeni yami eMaNazaretha ngoba kwakufanele ukuthi ingabe ngisalandwa abantu bebhasi